Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Non nili nang tum phan labang sola marjan pachani ke. Ila tum kar beng long da class KG1 pen class 8 class 9 ke dun tum do pick la pen la class 8 class 9 ben dun pa iribu tidi la sang ong pil same document ching thunang de asi nang tum machani re lo anin la class 8 pass chot pa same tum document ching thunang ni tha athe class 8 pass chot pa same government ong isi nukuri ke hang isi our side do asina tum han chuni re lo nang tum class 8 vet pass same ning poiri an vet same document chibi nei class 8 pass ke isi government no मैं नौकरी चाहने नहीं में समय कुछ इफेक्टिव दाम नहीं समय लान मिनिमम के ला क्लास 8 पेन से hàng lo government के ला सी ना तुम प्राप्त पेन ला क्लास 8 के पास डॉक्यूमेंट बैंक चिंग तुम नमी था मैंने क्लास ओंग ओंग मी ओंग ले समय कार बेंग लोंग पेन अन के ला क्लास 8 के पास तुम दो पिक समय क्लास 8 के पास तुम समय दी डॉक्यूमेंट चिंग तुम नम दे ला क्लास 8 के पास पर डॉक्यूमेंट चिंग तुम दाम में मत दे समय के चिंग तुम नम दे बैंक ओंग पिक ला सी ini le bang so we de ban chini lo na no tin se me mai document bang ching thun et sonte message pu se mata the ching thun am de pulote tum bi hek pen kg1 me gedun class 8 class 9 bu pute tun thang document na be pute tun lok charli ma sali bi lo na se na tum prabjin pen mane class 8 class 9 iri bu batum di mane la class 8 se pass putan tum ching thun am dikha asi an tum na chini ko kardon